Srangsalo ADC Chongbarini Bagwi 17 Pekuarjala Janmejaynagar Constituency Tipra Mothani Wngwi WNG Spokesperson Gita Debbarma Kaisa Khlaimani Bisingtwi returning Officerni Thani nomination Bwlai Yapharkha Rally Womanska Kasa Montri Mebar Kumar Jomatia Emile Manov Debbarma no Kobi Kubana Thongrok Besani ADC Chongbarini Rwkha Kubun Bwlai Baksai Keno Ashlo Tripura Mothani candidate Robo nomination Bwlai Yapharkha Abakina 17 Pekuarjala Janmejaynagar candidate Wngwi WNG ever spokesperson Gita Debbarma Chongbarini returning Officerni Thani nomination Bwlai Yapharkha Ashlo Hom Dodom Khlai Rally ni Bisingtwi Chongbarini SDM ever returning Officerni Thani nomination Bwlai Yapharkha Gita Debbarma Nomination Bwlai Yapharkha ni yaglo kok sanani thangoi DWF ni JS Gita Debbarma Shaka Naidi o jaga to जों गोप्लाय नाय न 100% आइके हिमालय Chini 17 Pekuarjala Janmejaynagar abo কিছুটা পার্ট দङ Chini 12 টাকা জলানি এই কিছুটা পার্ট দङ Chini আমতলি গোলাঘাটি ও জায়গা Chini দুইজন আই মানে যাতা করবে Chini সার্ভিস বিকলয় সার মানব বর্মা তাই কাইসা দङ খয়ারপুনি কিছুটা পার্ট দङ आ जागानि एमएलए नि हेल्प जों जुदि मानिया अपन Chini स्ट्रंग होल्ड दङ जागा obviously अब गोप्लायनायनि थाखाय वान समान के Chini दुइजन एमएलए जागा सक्रिय बागे Chini Tipra बागे बर सामुखलाय दङ तालि सेक्रिफाइस खालाय दङ साबन बागे ओ जागानि बर बुजिबो हायसि Chini बागे साबो पक साइ दङ साबो पक साया ब पार्टी Chini बागे चिरि खबि दङ अब जत्तन o jagani o voters to totam chibu so abon bagi jeng dalai khana sabadi borok Tipra mota sarate ke bono boti Jombo jalani shimi biplomni koktum Chini Khorang